Ang Santissima Trinidad nga atong gihimong doktrina gani sentro sa atong pagtuong Katoliko usa kini ka misteryo. Dili nato matugkad apan pwede natong sabton o dawaton. Pero di gyud nato siya kompleto katugkad. Dili pareha sa 1 plus 1 equals 2. Nya 2 plus 1 equals 3. O, kamatuoran man sana siya pero dili na mahimong misteryo kay matugkad man na nato, ma-explain man. Pero moingon tag 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sawan? Misteryo. Na siya. Ang gamayng pagsabot nato, una, tungod kay gipadayag sa Dios. Ang Amahan sa unang pagbasa, mao'y mihatag sa kasuguan. Sa dihang ang mga tao naglunang sa sala, mianhi ang anak, nga mao si Hesukristo. Siya mao'y nipadayag, nga ako ug ang Amahan, usara. Nya pagsaka sa langit ni Hesus, mikunsad ang Espiritu Santo, nga gisaad ni Hesus, ug niingon siya, ang Espiritu Santo mao'y magtudlo ninyo sa tanan nga akong gisulti ug igsusulti, kay ang tanan nga naa sa Amahan ania kanako, ug ang Espiritu Santo magsulti lamang unsay naa nako ug sa Amahan. Pasabot na usara sila. Revelation nga ikaduha. Kay kita mga larawan man ta og kasamahan sa Ginoo, doon na sadtay Trinitarian aspect. Pwede nato gamiton ang atong lawas aron ma-explain ang Holy Trinity. Pero di gyud kompleto. Una, ang Amahan mao ang ulo. Namoy ulo? Lingi ay mong tupad na pabanay o. Sa una ra ba hadlokon mila masamad gawas ginarong paring wayo. Hadlok kay may masamad sa una kay idigdugo ba mo gawas ang paring wayo. Naatay ulo. Nya kining ulo og pangutan-on nimo ang mga medical people kanang nag-study aning atong biological setup, ingon sila everything in our body controlled by the head. Di ba? Mo ni siya ang first person sa Trinity, ang ulo. Nga naasad tay kasing-kasing ang gugma. Ang simbolos kasing-kasing ang gugma. Muna si Jesus mao ang gugma sa Dios. Matod pa sa atong ebanghelyo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kanang gugma mao nay makaluwas. Ang kaning ulo mao ni ang mo create, mumugna mga plano ana. Nya kining gugma mao ni ang mo translate sa gikuan bagi plano. Dayon ang atong nervous system. Nervous system ba kaning gatuyok sa atong lawas, mga nerves. Mao na siya ang Holy Spirit. Mao na ang Holy Spirit naa natong tanan. Naamoy nervous system. Naaw makita ninyo? Dili. Mao man ang Espiritu Santo di makita pero galihok. Di ba? Akan ni ginagmay ra gud ning explain. Unya ang akong ulo unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano. Ang akong kasing-kasing unsa man ni? Fadersiano ni dili. Fadersiano gyapon. Ang akong nervous system Fadersiano ni dili. Kaning baba nga naglitok, bunga man ni sa nervous system, kaning baba galitok. Fadersiano ni. Kaning tudlo nga nagtudlo-tudlo, lahi naman sa nig-function, Fadersiano ni. Di ka kaingon nga, uy, daghan mang Fadersiano. Dili na usara ka Fadersiano. Pero daghan siyag mga functions. Pero ato lang isummarize into 3 main functions. Mao na ang Amahan sa atong doktrina sa simbahan, mao ang Creator, ang Anak, mao ang Savior, mao ni ang basic nilang function, og ang Espiritu Santo
mao ang sanctifier, ang tigbalaan. Nakaron, unsa may tumong sa Ginoo nga nahimo man siyang tulo ka persona. Unang mensahe nga ang kahiusa, unity, oneness is primary nature of God. Ang Ginoo di ay nagkahiusa. Nya kadtong mutuog Ginoo, magkahiusa gyud. Kung maglihok ning tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa atong kinabuhi, magkahiusa kita. Pero duna gani usaan ni nga di na mulihok, mabungkag ta. Muna ang mutuo lang gid sa Amahan, di mutuo sa Anak ug sa Espiritu Santo, bungkag. Ang mutuo sa Espiritu Santo pero di mutuo sa Amahan ug sa Anak, bungkag. Mutuo ra mo sa akong naong pero di mo mutuo sa akong baba, awa gi mahalin nga salat. Kaya nga ako ramang naong inyong gituhuan, ang akong baba nga nisulti nga pamalit mo og salat, di man mo to. Morasan na dinhis katilingban. Nakaron sa katilingban unsaon man aron makabot ang kahiusa o kaluwasan, kinahanglan mag-una gid ta og himo og pangulo. Naagyoy pangulo ang katilingban. Muna sa atong gobyerno na ay mga pangulo gikas presidente hangtod na gyud sa barangay officials. Gani usahay maglalis patag kinsay atong himuong pangulo sa barangay. No? Asig mag-away-away na san mo mga buanguna mo. Pangulo. Sa simbahan nasa tay pangulo, gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa mga pangulo sa mga organizations, mandated organizations. Importante kayo nga naatay pangulo, sama nga importante sad nga naay Dios Amahan. Nya ang anak, unsa man ning anak? Ang anak mao ang balaod sa katilingban. The law. Muna ang anak pag anhis kalibutan ingon siya, akong hatagan og sana kumplitong kahulugan ang balaod. Wa kumuanhi aron pagwagtang sa balaod, akong tagaan og hingpit na kahulugan. Siya mao ang balaod sa atong katilingban, ang gugma sa Dios. Kani manggong balaod, gugma man na siya. Panalitan kanang traffic rule or balaod sa traffic. Nganong mosunod man ta anang mo green ug mo puwa. Ngano inig puwa mo stop man ta. Aron makadagan sa tong pikas. Kaya nahigugma man ta nila, atos lang tagaag higayon nga makadagan. Munang muhunong ta aron mudagan. Hala sige, ayaw tumana ka ng balaod sa trapiko, magkabanggaay ta. Ana. O dinis atong simbahan, nganong mao man ay purmas pagparking. Nganong ang atong pimag moingon magyud nga anay pagpurma. Aron hapsay, luwas. Ato na nanggi hanay daan kay ngano man aron ma-express nga nahigugma tas mosimba dinhi. Gani ni abang ta ning diri kilid 20,000 per month aron lang gyud ma-extension sa parking kay di ta gusto nga ang gihigugma nato nga nagdag sakyanan dinhi madiin-diin og parking. O naa dias kilid. Gugma na. Nya kamo og ingnon mo spimag diri parking, ingon mo buot mo nako ari ko diri. Buangon ka. Inigsod ninyo dinhi na ato mga asirits. Puy-puy taon kay kamot ana siging ana. Nya mo anang asirit ari jud ka agis pikas. Buangon ka. Nahigugma na nimo mo bitang gigiyahan ka na kay nahigugma na. Sama gud anang manag-uyab, di ba? Kasuway man mo uyab-uyab, ako kasuway sad ko. Og maghigugma ay na, magkuptan na nas kamot. No? Nya hinay kay na sila mulakaw kay basig madagma. Nya agbayan pag inas laki. Kasuway sa kong agbay so na. Wala ko kasuway kuot-kuot. No?
Agbay kasuway sa kuana. Onya ngano agbayan kay gihigugma. Kanang inyong anak o gihigugma inyo ginang anaon. No. Onya inyong anak mulugnot. Awa mahigugma. Posible madagma na dito sa gawas. Pero naay gugma magkuptanay gina. Mo ra din higihanay gid mo. Hanay. Pero naagi mga masinupakon. Naintaw asirit ako bakitan maglakaw nga ripadong sa unahan. Ang gasunod tuwa din ilingkod sa luyo. Mo ana ding asirit pag-abot sa unahan. Diri lang sir. Ato ka man. Anong anaon man ninyo anong inyo man ang torturon ang ato mga asirits nga nahigugma man ninyo expression man sa gugmas pari ninyo. Kinsa may head sa parokya ang parish priest. Kinsa may head sa diocese ang obispo. Kinsa may head sa simbahan ang santo papa. Musunod ta og unsay ilang hanay kay gugma na. Balaod ba sa simbahan nga magkolor mos buhok? Nganong wa man nagibalaod sa simbahan? Kay nahigugma. Nahigugma sa Ginoo nga mao'y naghatag og kolor sa atong buhok. Dili nato supakon kay may na lang naapatay buhok. Lingi-lingi sa palibot na ipipila wa nay buhok. Ako kada nako panamin hapit nako mo sa isinta kada nako panamin nagkanipis na gyud ang diri-ari. Bisag unsaon akong panigkamot nga mudaghan nag-anam na gyud kasihag. Mao nang ako na lang gihandom ang pagpasalamat nga 20 years ago puno-puno pa gyud dinhi. Karon halhag na. Madugay ani sinaw na. Nya ikaw diha nga nay buhok wa gani ka pasalamat color lang di ka kasunod sa kabubuton sa Ginoo nga mao'y atong amahan nga mao'y nagbuhat sa tanan. Yawanon ka. Kaya ang Ginoo mo'y sigig himo, ang yawa mo'y siging guba. Ang tanang hinimo siyawa, hinimo sa Ginoo, gubon siyawa. Nyag di nakakamong musunod dito, patay ka. Yawanon mo ng yawa, mo'y tiguba sa kalinaw, tiguba sa kahiusa. Maghimo gina siya giyang balaod. Ang yawa, nga wara ba maigo, sa kaayuhan sa gihimos Ginoo. Pero nang magpalit kag sakyanan, inigpalit mo dito sa Toyota ba or ari ba kas Nissan or asa na adayon na sila'y brochure unsaon paggamit ang maong sakyanan. Bisan ka na mga gadgets na ana sila'y kanang murag guide at manual aron lang gyud ka mosunod. Ngano man sila manggoy naghimo, bikin sa may naghimo anang imong kilay. Nya nisunod ka siyang plano. Ginagmay ra na kisay gahimo anang imong say tawag ana reproductive system outside ug inside sa imong reproductive organs kisay naghimo nya imo nang gimahal imong girespetuhan o sige kang palaygit sige kang inom ana mga pills gamit anang kondom mao kanay purpose sa Ginoo. Balaod ba sa simbahan nga magpuyo-puyo ang lalaki o babae? Balaod dili. Huwag ka puyo-puyo diha. Tubag. Oh, nga buangon ay wala mo tingog. Wala. Balaod ba sa simbahan nga muhog jud kag kolekta? Nya manghug mo sa kolekta. Maayo. Kanang maglingiw-lingiw, mga yawanon ha. Supak sa balaod simbahan. Mao na, ang balaod, mao na'y gugma sa simbahan. Unsa may Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban, ang pagtuman sa balaod. Ang Espiritu Santo, matod pa ni Jesus, mutudlo na ninyo unsaon pagtuman ang tanan nga akong gisulti kaninyo. Matod pa niya, daghan pa ko gisulti ninyo, pero dili pa mo kasabot karon. Pero inig-abot sa Espiritu Santo, masabta ninyo ang tanan nga akong gustong isulti kaninyo. Muna ang mutudlo na to unsaon pagtuman ang Espiritu Santo. Muna mangandoy kita, musangpit kita sa Espiritu Santo. Ikaw bana na kay naibgan na laing babae,
ingna ang Espiritu Santo balaod banis Ginoo nga ako ning hikap-hikapon. Espiritu Santo lamdagi ko nya mohonghong day nang yawa, okay ra gid na. Nya ang Espiritu Santo ayaw, sala na. Nya sa may imong sundon, ha, nagasige naman nigparayig nimo dito sa beer house, masaman hikapon dili, depende nimo. Mao na og suod ta sa Espiritu Santo, sayon kayo ang pagtuman sa mga balaod sa simbahan og sa katilingban. Nga naman, makahibaw man ta nga kining maong balaod dinhi nako mapadayag ang akong gugma. Sama na to dinhi na maligya tag slots. Pagbuot ba nas Ginoo o dili? Pagbuot kay alang manas kaayuhan sa simbahan. Unyag dili ka mo palit og slot, bisag naa ka ikapalit. Wa na, nisupak na kas pagbuot, wa na ka makighiusa sa simbahan. Kung mo barog ning atong kumbento, nya kining puno aning atong simbahan dinhi, kaning nang hitabo sa atong palibot, hangtod mo mga matay, magsige mog tan-aw sa simbolo sa atong kahiusa. Dili lang kitang mga online at territorial parishioners, apil na ang mga online parishioners nga nitampo dinhi bisag wa sila dinhi, wa gani sila kakita nato personal, nakighiusa, naadayon ang kalambuan. So ang Holy Trinity simbolo sa kahiusa diha sa gugma aron mulambo ang kinabuhi. Ana